namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course. Namhleta khala like Jeepy Khataphila man of war. Loyi nga ta king link of course. Na Gagash. So previous of course mngam khamishoneni ifike endla a video la Gagash akha kombisa ko hey avale ku ngidlaya ne and stuff like that. However, ka sungula of course ra the 2 November ifike ibona Jeepy Khataphila man of war afika endla a live video. Now of course akha la imhaka yaliya. So hoy uta khi pfuna master style uta khi engage na video hi twa ku yi in mhaka of course. Gagash lexi meni nga ta ku byela xo men of war hinkwenu ngezi ni lave ku la ku jikajika munhu wa ku fana na we kahle kahle wa vona loko a wo va i tshama ka ndhawu ta ku fana na vo Deep Sleuth vo Thembisa vo Alexander a wu fane va ku dle khale a wu fane fet khale a wu fanekele nga ha ri kona ku va kona u na laki ya ku u kume message Gagash na laki ngopfu kona I agree ku ya Gagash i laki lera loko munhu a za a ku tela straight a ku byela ku a ni hayariwa ku ntani ta ku herisa it's crazy guys it's crazy ndhawu leti of course Jeepy Khataphila man of war a lava ku hi tokola na kha ni cheka like even the stats ta crime a ni swi vona hey na vo Thembisa vo Alexander hey ti va ti ri dangerous swinene and stuff like that dangerous no ni kha ni languta na ndhawu ya kona hey hlanganini so like ndhawu ta ku ti hlanganini so like swo hi leswi ni kha ni vona swi vona ndhawu ya kona loko hi cheka mepe ya kona vo Thembisa ku va ku ri njhani so like vona ku hlangana njhani ya ku hlanganini vo hinkwako vo Alexander Alexander ya vo Alexander na kha ni hi cheka hi hlangana ku dlaya ndhawu ta ku vona ku njhani ni vona swi vona hey hayi ti va ti ri ku tikini ku va ku ri ku tikini ndhawu ta ku leti of course Jeepy Khataphila man of war a lava ku hi tona stuff like that so to hlangana ndhawu ta kona as you can see kwalano vona ku va ku ri njhani ndhawu ya kona le of course Gagash hi leti of course Jeepy Khataphila man of war a va lava ku hi tona a kona na pfumela ya ti komba ndhawu leyi na loko i khi yi langutisa ku hey ndhawu leyi dangerous you can see hi ku langutisa ku ya it's very dangerous a ku holi kona okay yengwenya wa vona la misaveni leyiwani wa vona sometimes swi lava vanhu mi ringetanyana swin'wanyana ku tumbeta swin'wana swi lava ku tumbeta swo karhi guys I don't wanna lie hey ka Gagash swi ta tekanyana because ani is running a club le 17 le se mi kuma ku i fikene a va a ri na a certain type of appearance ne yale hi vona ku ya the gochi swi ndoko a attracta na market yaliya ya vanhu va laviya vanhu va nga chawu spenda tanihi swina hi vona kha spenda so in as much Gagash of course a nga kombisi loko a kha a xa ti-gochi still vanhu va ta n'wi vona kha ambala ti-gochi tetiya so hey ka Gagash yi ta tekanyana because is a businessman but at the same time is an influence unless if a nge hi endli leswaku swo ya vo 17 and stuff like that tanihi sweswo of course a nga xava na resort ya swi nga twala kwani ku se obvious vutomi bya yena se byi ta byi ri way too private but other than that loko a ya 17 swi ta kha swi ti komba ku ri hey swi Gagash na timali muni sweswiwani i xave Gucci ya yini i fambi yini and stuff like that so hey ni vona ku yi a little bit complicated no sweka Gagash ma swin'wana na pfumela ku a nga swi tumbeta for example post yo ya mixaka ya so ko ndo no ku la leti swin'wana swa ti-profit then founder tshama kha swi post and stuff like that but swin'wana swo fambisana leswinyana so like ku a post la kha kombisa ku ha ela ku xa BMW X6M as you can see costa 1.7 ish 8 million ish kwalana as you can see so hey na kwalana swa hetela swi mi kuma ku tin'wana maybe vanhu va nga category yo fana yena va n'wi languta hi tihlo rin'wana and stuff like that so yeah swin'wana pfumela man of war ya a nga swi hunguta swin'wana swo fana mbisa no posta swilo swa so mixaka ya swilo swo fana so and stuff like that wa twa loko i teka video leya Gagash vulavula tolo no this guy na ku i teka mhaka leyi easy wo twa angu la hi le kaya nga ku swilo swi easy yangwenya ni ku byela timhaka 2 weeks ago ku kidnap a businessman a kaya a Giyani a businessman
va le munhu a nga khoma ti-millions mi to ka mi nga swi voni ka mahungu loko ndzi teka video ni ku va ka yini mi ta kidnapiwa ringetani ku tumbeta swo tumbeta hi ku munhu un'wana na un'wana leswinene wa swi lava nga kona u nga swi laveki leswinene ni kwala nghena ni kwala ku kidnapiwa munhu ya mara ni kha ni yingisela switori leswi hi man of all like ku na difference phela like walowo businessman walowo iyo kidnapiwa ya yi twa point yale of course a wa ti lavela mali phela le ka ya Gagash a va nga lavi mali ya yena ka Gagash ta hambana kwala ni vona ku n'wi susa straight so swa ku kwala ni fike hi twisa ku i timhaka ta sure the way pace ya yena le a fambisaka sure because a swi vona ku ku na swo tala so of course a nga ku swi achieveni and stuff like that like i rhana kahle 17 se na security company and stuff like that together with his wife and stuff like that and the se na resort so swa hambana nyana phela ka Gagash like laha a va nga lavi ku a kidnapiwa ku tekeriwa mali ne a va lava ku n'wi susa straight so ni twe na ku ta hambana nyana mos ma titwa guys timhaka leti ta hambana nyana loko hi ti yingisela it's two different things ku komba vanhu ku na yini a wu na yini swi ku yini vavanuna va n'wina va holi mali ya ku ringana mina swi ku yini mi ta ti hoxa nkingheni yale point ya twala minovo because leswi swi referensa kusuka ka video ya Gagash na bank balance ya mi kahle a xihundla mi ngo ala ntsena hi ku a yona liya ku loko vo akayiwa sweswiwa ku yiwa Dubai ni ngo ya Dubai ni vule siku rin'wana loko ti-boyfriend ta n'wina leti ti hawulaka vo ma-100 a to ntlula mi twa nga ku no jamuka a nga ni jamuki swilo leswi mi ni swi vulavulaka aka no va ku ti-conference kwati no vona nga ku mi twi nga ku ti-boyfriend ta n'wina ku havele ka social media kumbe hi ku va va ta ka mina hi swilungu na swin'wana na swin'wana maybe ta better now na sweswi na vula boyfriend ya ku ya ku hola 100,000 a yi ntluli ni ku byela ni nga tipfinyini ni vulana ni nga tipfinyini a hi xihundla sweswi a mo kwata mi khecha mi boyfriend ya wehe ya ku hola 100,000 hi n'hweti a nga ni ndli nchumu a nga ni ninginiyisi a nga na swintsongo a nga ni ndli nchumu ka live leswi of course Gagash nga fika xikombiso ya swin'wana ya a nga swi khata down Gagash swa twiseka man of war swo fana swo posta ku swi nyaxavalini and stuff like that a swi necessary nda ku fana movha wa BMW na kwala ku endla above 100,000 a swi necessary na swona yeah I do agree man of war to some extent your point does make sense mara ka liya ya mpahla liya liya yi ta hlupha liya ya hlupha because Gagash brand attracta market woluwa loko a mbarisa leswi swi endlaku na vanhu va ya ka ndhawu ya va spend swo ya xisa lexiya naswo xi endla swilo swa straight like xa tikomba ku a hi ngami and stuff like that munhu wa ku fana wa Gagash u fanekele nga ha ri kona I don't wanna lie loko u va i khe tshama vo Thembisa u Deep Slot u Alexander u ta nga ha ri kona wena engwenyana va ku dlaya straight ku ta munhu a fa ku duvulela ku i xavisa swifaki ene na ti-customer ku xavisa swifaki laha a kasi ku ta vanhu va fika ku duvulela ku wehe i xavisa tincondzo ku na layini va yi xavisa ku ticondzo as you can hear so hey mhaka leyi ya tika so hey swin'wana kahle swo lava swo lava moya kahle so I don't know ku believe ka yena loko ku ri believe ka vukreste it means se fika fasta manjheni a hamba a khongela swinene assuming ko kani no assume ku maybe kumbexana i believe ka ku phahla and stuff like that so swi loko hey se fika meka sure ku hey i phahla sa tini manjheni phahla sa tini a ni tivi ku upgrade ka ku i upgradeisa ku yini hikuva na hala ku khongela swa ku fiki se fasta more I'm not sure hala kun'wana kumbexana a ni tivi i xabyelo byo dori phahle byona I don't know mi swi tiva ku mi nga vona ku se fika a swi ndlisa ku yini hala ku side ra ku khongela ni swi tiva ku mina it means so munhu fika a fasta swinene tshama kha a khongela so hala loko phahla fika a swi ndlisa ku yini how does he improve ku hala a kota ku tiya nakona ku hey his position hey si ya tika swinene ti-goals tin'wana ta ti-achieve Gagash tin'wanyani nge ti-achieve you won't survive Gagash you won't survive wa swi tiva me ndzeni yiseriwani na xindumbani le kaya xiyindlwani le kaya ku rhumiwa vanhu va hisa hikuva a ni kumeki no one knows ku ri ni tshama kwini you won't even find me I don't have a friend I don't trust anyone a ku la ntiyiso man of la a wu lo yi lahla lana wena u lo yi lahla you know it nge fiki hlasela nsati wa powerful businessman a wu lo yi lahla la so unfortunately a ku ndlela yo va ku discipline na yo yaliya
a va ndlela leyo va ku discipline not necessary ku hayi ku va nga ku kumi leswaku ndlela leyo va a n'wi discipline ni mfana wa le kaya a nge zi n'wi attack it's not like loko ku ri a va lava ku lava ku kuma va nga ta ku kuma ni ma-powerful lama na ma-respect I respect them I respect loko ku ri hi mpela va ku laveni ku lantisi swi kahle ku lantisi ka if a va n'wi laveni men of four a va ta va n'wi landini very very simple mana power like mativa lama mana power like a va ku kuma simple a vo ka va nga ri ku laveni ku lantisi men of four hamba u nga dumbelangi like a vo ka u nga lavi wena directly so a vo hayi ho hi n'wi yisela nga ku byela ku namuntlha ntata ngati ni ya ta siwe ri nga zange ni vitanini guys ringetani ku tumbeta swin'wana ni nge mbyeli vanhu ni nge mbyeli u to mi bela mavoko yana ku hemba Gagash video yo ku fana liya ka we ni tshama ni languterini me ku loyi wo va na lucky engwenye i le ku raneni ka ti-resort sweswi i rana resort a wu munhu wa ku ta famberiwexe wena a wu munhu wa ku ta fika i tlela laha ka ndhambi i tlele a yi fike yi khata but a swi twa ku lama ku mina men of a emphasize mhaka ya security so mhaka ya security ya a ni lavi ku ni vulavula ngopfu yo mhaka ya security hi fike hi langutisa our presidents lowu hi la ku twisa mhaka ya security ma swona ku security ya vo yi va yi ri xinjhani so swi vula ku loko o va na security rin'we or mambirhi is wasting his time va waste nkarhi kwalani like i fika va na protection ya straight security ya serious like i swi vona ku vanhu vo hlaya at least swi vona at least like se le ka level yo escortiwa kunene kwalani ya hi kona yi va ku yi ri guaranteed protection because mina ni ta vanhu vo hlaya va nga dlayiwa mi kuma ku yes a na security maybe a na one a mi kuma va fambe hi movha wun'we va boha simple vanhu lavo fana lavaya so ya fike ve na security ya serious manjeni loko ri mpela we i ta va khela security so hey unfortunately guys level yena yi yo gonya like yi va yi ri dangerous level a va ku ri a ri ka yona like hey yi va yi ri dangerous movha lowa na wu vona lowu a wu kombisa ku Gagash a ku hi mali leyi kombisa ku a wa hi kuma na movha ya bulletproof I mean like for protection's sake we never know wa hi kuma na movha ya bulletproof as you can see tihlayinyana ni kha ni chekacheka ti tele guys to va tihlayini swi dependa no munhu of course i rhandza brand yini no ni kha ni cheka tihlayini swinene tikhampani ti tele of course loko ti xavisaka timovha leti of course ti va ku ti ri ta bulletproof like lwa le bulletproof ya serious loyi mi kuma ku yi angarhela movha hinkwayo ho ni kuma yin'wana ka budget ya Gagash again ku hi data inani X6M let's go ya nga sukela na la na leyi va of course va kha yi sukela kona wu Nissan here ML as you can see a tihlayini guys tihlayini na ti-range leta nyuwana as you can see na to tata of course na ti-bulletproof as you can see so na swi a nga swi considera na swi a nga swi considera as you can see and the disaseke the range na swi a nga swi considera AQ8 leyi va yi chipini yi kha yi ri bulletproof ya so ya kona hi fika considera swo tala Gagash tani swi hi nga swi vula na security na Range Rover Defender to tihlayini tani swi mi swi vona ti va ti kha tihlayini of course ta bulletproof ku hi la so hayi sweswo a swi nga heti hi va hetini a ni tshame ni vona Golf inani GTI I think na number 8 va na yona page leri a kha ri cheka as you can see va ri kombisile ku na Golf 8 va va na yona of course hi leswo loko ri amukeza kusuka banda kumbe namuteka subscribe and guys pheswi kona ku xikwembu xi ndlewe ku lava nga na mathekisi va kuma mali hi wehe hamba yi khandziya taxi ku van'wamathekisi va kota ku va tirha na vona cause i nga khongelela movha mara if xikwembu xi ku ndle ku wena u fanele u khandziya thekisi ku van'wamathekisi va kota ku hanya mani ku sweswi munhu a nga na swona a khensi vana va mani hi sukela ku tipumbapumba ku tisolasola na yini hi ku swi tiva hi xikwembu swilo leswi okay loko xikwembu xo hi ka tekisa hinkwenu hi va na timovha ke va mathekisi ke what is the use ya thekisi so mani tivi mara ku mani ku a ti phuxeleni sweswi xikwembu xi nga hi nyika swona vutomi byi ya mahlweni